Shubor nakaslem jong udongsan hima. Saupu prangud ki samla thap kam jong jilla kilayo yak appointment letter lani ka shithi khotre kam nakabanta bantre kitna ka sarkar bat sarkar pedeng kani kalawan ding ba ka rozgar mela kabade ka kabu ai kam ai jam ka ba ai do menteri rang ba do kari Narendra Modi sha shilak ngut kinong thap kam la penong kani ka program menta ka sngi ka khat artre urum phang arajar at pusaw nong ba shlong Hakabau Menteri Brekmi ketenat pulih putih ke Sarkar Pedeng Dr. Subhash Sarkar ulawan banyadan bentah ke bansami kini kisithi syagi kena samla ke jela hausu sotham auditorium. Hagani kesengi Menteri Rang Bakduk Kari Narendra Modi ula ai jingkran ding ba ke video hakabau lakdau ya ke jingwan ra iki kam ki jam naga bentah ki pat ba ding ba ke Sarkar BJP. Long ru ba ke Sarkar BJP mentah kala ai kam Sarkar Arsha iki pat ba hagini kisiphausnam. Kini ki kena samla kelapan pawe ke jing songu ya Sarkar Pedeng bade Menteri Rang Bakduk Kari Narendra Modi naga bentah kani kalat banwan ra khambun ki kam ki jam naga bentah ki khun samla ki bala ban ai ke jing sakri ke babiang ya kari hi bro kawe Setelah pengilayo ekritom pada apply ke central government programs saya ko apan ang ikiwe roba pila bagi akademika central kemudian ban show up ke government state government handai bagi ke central government finyo ke an ai ke university boro fin kulit kot fin boy kot show se ngoro ya Narendra Modi ji baula sing sharing ni kini ke poslam but hopefully showing you come out on super state में तो निकला लेकिन ये अवसर की अपॉर्चुनिटी के बाद हम लेटर मिलने के बाद कैसे लगता है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से हम बिना किसी सपोर्ट के अप्रोच के इस रोज़गार मेले के माध्यम से देश सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस में मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। Modi declared in the year 2022 that the government of India will provide 10 lakh service to the youth, and our Pradhan Shevak, our honorable Prime Minister, whatever he tells, he does this. And today is one of this Rozgar Mela, and today all over the country more than 1 lakh youth have got their appointment letter through our Prime Minister, and as a representative of our Prime Minister I become present in Shillong, and we have directly handed over the appointment letter to 48 people, 2 were absent and from different departments. And at the same time, our Honorable Prime Minister have told that everybody to make login in Karma Yogi Prarambh portal, and so that they can become not as a serviceman only, they become the Karma Yogi to make our India as Vikshit Bharat. And for that also, we will be happy to know that our Prime Minister has inaugurated the Karma Yogi Bhavan Phase 1 in New Delhi.